ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Kapisanangan dong kasuabon kumadatid insanan lebih paguluhom magyampay ta kapad iswang na sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikaw dot kasuabon diti kano kaguyahay magisi so maya dot kapag yamungan mangilo misingilo o mangintang di boros-boros no. Konsikaw Tuhan tumiyampay ginawad pangukab o tarimon dahay nagi manhak dot kasimbanon pamusarahan di karait ta kaboboyuhon dahil ay iswang tindalanon sebagai pananod-pananod no. Konsikaw da sa kadungno gisambot apupusan itit kapagyampayan dahay. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Mabasa ko da sanang kasuabon, insan po ako madati. Puji Tuhan tu nakasandot ako di kagutit sa minggu dot ikompo kan iti minggu da bayno. Hingga tadaw da bayno, tadaw dot ay kalimpupusan dot ato ko po kasuang da tadaw sabat. Alan sando alumi sa piramutan dati dot kasuaban na bayno. Okay. Tadaw na po bayno hom tulo na po panambarasan dati nga painsuni om mongua. Kita dati at ayat tenuman anu kasuaban na bayno. Paimpunan kud iswang do Kolosi bukaiso ayat kasiam om nagi hapod. Mantadidi gisom no podit no korongaw yahay no pom a kaundorong da sumambayang mentok do kayo. Makiano yahay maidat iyo kayo na po nga katarimod o insana na po titahak om nagi kapurimanan di pentapot om kailo dan nunu hakarahian da kinarahingan miampaid o sinondot. Gisom da kapasian nuno po nga katumbayad itaguangan da kinarahingan iswanggat nuno no po om iyo kayo nagi kadaw nga manahak da tua iswanggat buruon di osonong om sumuni miampay kamilaan di pentapot itaguangan da kinarahingan. Iswang na pod ay ayat kahopod iti nga mentok kot panambarasan datid tadaw kasuabon da bayno 8 hari bulan 7 nga inapahit boros sanuman anuo nga ilo kamayan dat mangua om nagi manikid dat buru-buruan dit ong sanong. Jadi haraduo hot numan imbulayay dahiti. Pira-pira tulan di nakatalib. Nakawaya tokod ay kapagyampayan dot bacaan penatalayanan. Gisombit 31 bulan 5. Om iswang got pira tadaw det nawayaan iswang bacaan penatalayanan nga o kitoh dati det paingkuroh nangku ot ay kawawayaan dati sebagai pananu da kinarahingan om milo dati boroson det iso na po kakitanan do iati na po nga
mengua mengua ako tumbayaan dati, gisambot milo no dati boroson dat ay iri na po nga o silidso na giot panipong da hare nangkud ay haro katumbayaan dati kumakinarhan kamu nga maya nelet sakadung dati persembahan nagi persapuluhan. Secara pribadi, iyoho idohod o purimanan ila na pod persembahan, ila persapuluhan nga iso ot kapurimananku dot iyoho na po nga atumbayaan ako kumakinarhingan hare nangkud ino pa'y katumbayaan ko di nga painsuni, paimpasi, nagi mangua. Jadi iso na po di kapagalan da ino po hit iso na po kakitanan da ino pa'y katumbayaan dati nga mangua tako, atumbayaan tako dit ay kaisisan dati kumakinarhingan nga kawaya na la persembahan nagi persapuluhan. Magakun tako dot isay kinarahingan. Ang pagulian dati it kasongonuan da kinarahingan sakadungan dati paindalanon dit manager dati. Okay? Jadi puji Tuhan. Mantad dot ay kapurimanan dati di ino padi ginawa dati nga otosu tako no padi dot papaguli kumakinarahingan. Isuang dot panambarasan dati kasuabon bayno. Pinapailoh dot sayra na po mangua iti katumbayaan dati nga iso na iso tutudok da iyati na po nga dada met ta mamanaw miampay di Jesus. Asili na gid iso a kakitanan da ino pa'y kaisisan da isuang gat katumbayaan di nga ay katumbayo na gikadaw isuang garalan da kinarahingan. Nga moy da mangua tako paimpasih tako, paimpasih mangua ino pahi kaperluan da kapaguluh dahiti nga haro gamut, gumamut, kigamut iti katumbayaan dati. Haro gamut iti kaisisan dati kumakinarahingan. Kombalet saraw ko di hapod dagim 5 taon ko. Antakan na po di nga musim bunga karatas. Kumbali met gumay met iti musim iti pia bunga nga hari musim, musim bunga karatas. Hiti kadaud sinulihan nga musim bunga karatas antakan idi. Mangirod manutundot usay kotondu nga ay arahyan no mananam. Saraw ko di dahar tinanam bit tabangon. Hirik kaki 5 a pinilihan bunga karatas. Wagu pumatiri. Wagu pat tinanom aniba nga sinapaw-sapaw tuntu umbal di minangua tokoy lumi sa tuwa. Tusak umbalo minangusak nga lumi sa tusak. Mailan kanon datit ti bunga kertas tu mangusak ano pa nga alalay di timpo daod paingusak. Nakura tu lumi sa tusak iri na komondot nabajan okay? Kabajay mo ti di nga atokoy. Sapaw tusak. Kaymayaan. Ipadi pinailihan nga na di painsungkod di kagumuan. Hirinod kito, hirinod alulumi sa kayo nun. Nga ay mo ti alaid. Katali maturi sa minggu umbal di
saratu-ratu raun kapatay, kapatay na mo ti dihit bunga karatasi didit alumis dagya. Sayra da napatay kodongo utusa urto napatay akuri gamut. Haro higamut nga akuri. Jadi ato ko po ngua sakirana pa bunga iri nga apo ko pangusak, ino pa'y kapagulo nga kagamut, gumamot, sumompo gagamot, mayda ino pohit pangingigit dati kumakinarahingan nga agirot. Kumbala kumini pangutos sa isuot ay tubat, tubat katulon pagihum bahila kagatan, kakita kunad paingkaharaw nidi iya ti hugwas kah, bah kakita ko mati asa nang mangutos iri kah, akuri gamut. Arit pikira-kirad ay ti rada talutun turu agwas. May kumoti kodongo, kodongo nga ay hingga di nakakodongo ko kodaw ta madi gisam mo nakangay nga ako minagano ko sangkul dat may pagano hidit kamon da tubat. Om ako'y mati nakodong iri napiamuan hingga di nakasap minangodong kat aralom to mo di gamut o kodaw to mo di alamok kide kayo nun. Nga mantadet nakagamut ogirot sinunian di kayo. Kay sisan dati kumakinarahingan maydat mongua ino pa'y kapagulo nga kagamut to ko. Nunuhot kailaan natid ino pa'y sasangulon di nga nakagamut. Bah, sakirad misinta-sinta tu mikaruhang yalo ka. Nunuhot kailan nakaud ino pa'y piupusan nga nakagamut. Imiuhang-uhang. Nuno. Nunuh piakan takan nga iya kasari no pakaupusan ko ka. No kagadi boras-boras it ay nuridih miuhang-uhang na gid di. Nuluhon pian nabalo nga asapan kuy tumakad ka sakirod tapuy pialot tapuy pialo rahat nga asapan kuy mo naborong ka. Hingga di atopot ti di boras sa tao mo diri nga garaja Taliban ni manda boros sa tao mo di ti di bo. Nuluhon nga asapan kud tumakad. Tapuy pialot rahat nga saborongon. Ikaw udot ti adidi. Nga isa na pa'y papakitad ino pohit piambulutan ako nga nakagamut. Nuno piawayaan nga agirot tagyaki kabo. O tungkat ali pa mga apagan ni mangutos haray dadi tungkat ali dila kagatanom. Bulikan ta darid umbalan may pangutos. Nga sayra do kapisawo, kapikaruhang, hari na kud ino pa'y gamut tat ay nakasuni di miuhang-uhang idi nga nakatilambus sat paimpasih ko minatay sayra na din nakapikawin nga tokom ino pa di gamut nga sa riyaw-riyaw. Iri na din asa nang di minangodong Jadi manto kadadid ino pa'y piupusan di nga kagamut
Gisombot nadamilod ay ahaba namilod akodong saira da kagamut. Dia. Jadi iso na pohot pangitanan det pengkurod ogi ti piupusan nga nakagamut. Nakagamut 'no. Saira nakagamut nunu piak awayaan, nunu piahot pataliban nga ogi ti kasariit ti karuhangan. O guyo ibo miagala lasangin suni-suni, o guyo nga amo na magiasakat ti. Jadi isu angga katumbayaan dati kumaha kinarahingan, moydot mangua ikatumbayaan dati nga kagamut ta kapada komun na pom kasadia takana di det mangua saira da kagamut. Isu angget Mazmur iso ayat ke-3 miagalit kayu det tinanem bahirid disandet ki waig-waig. Ipapentalang gatua antakan det kapanguaan om ino pay raon di siya nga amu koring. Nunu na pay paburuan daw nga atumboyo. Naritan lagi di Nabi Isaya karay tatulon dit asalamat om nagi itulon-tulon da kinarahingan na nalu-walu. Hingga det yala na pati nga mangua kopyo kakuaan na pa nga mamigamot, nakagamot. Ino pa itulon da asalamat man tada katurunan di kaum di Yehuda nga iri na itulon dat nangolu om nakagamot. Gisombo yala na pa nga mangua. Jadi iso na pohot naritan da hitid pangintangan da katumbayaan na padati nga ogirot kumaha kinarahingan nga haratua. Nunu tua. Nunu di tua-tua dati. Saira dat iati na pati nga nakagamut. Isu angget katumbayaan dati. Ay lanta ko dat wokon na pod o kito dati ay tua man tadi katumbayaan dati nga iti na kaboboyuhon dati. Pira-pira tadaw di nakatalib karay takonod pengkurod isuang da keluarga. Ata kay pensaduan. Ikaboborosan dati kumad karuhang kumatanganak. Haren akud ino pay boras-boras nudi nga kasinduol ko manahakot kataadan kumadit sangkawalayan. Pagindasihan ko karatan ko. Jadi atutunan nanda dati dat kahit lumis sa kaboborosan di siyo ka. Mantad kalumisan kaboborosan iringay na bagyahit tua mangua ikatumbayaan dati. Kay sisan dati kumaha kinarahingan. Harakagut tiso dat numan imbolaya dahiti dan nunuh nangkuot ay kailaan dati ino pay tua dit katumbayaan da sangulo ni di nga ay haro. Ino pahit kay sisan da isu ang kinarahingan pananudan dati kumaha kinarahingan nga mampay tokotit pelayanan. Pengkurang mampay da pelayanan. Monikid da patulon nga harako ngayon. Koman kuno pad harako ngayon nga ako niko isisoot ay tindalanon dati ti. Ako niko isiso o pakayaan. Okon ko magiagalo buruon. Okon nagi ko magiagalot karalan-ralano. Miagal di Sigu Doroni. Sigu di bain lagi. Koray tayo di Sigu Eldo Doroni. Sigu mangingia.
miagal di Roslyn Pika, oh isieuna peti nga pegawai bank, man po pegawai bank bae na boh, ASEANA guling, oh isieuna po nga pengarah JPN Kota Marudu. Nah, insanan no polo kaindalano karalano datilo nga takoy magyagal. Nga hali piad magisusuayot kasunsudon tindalanon kaing kokoton dati nga harohi ginawo om kampayan dati isuang da pelayanan. Hinggoh to kono po, hinggoh kono po nga hirined opuri mananda tulun i pelayanan no dahiri. Haron lagi kaborosot isuang na pod pelayanan o silih pod ay literature evangelist LE kumayon lagi melayani ka. Tay ko kasuang pumusitar kumayon to nagid melayani ka. Tay ko kanu po berkhotbah iri nagi kamanda pelayanan. Sakirana pod iya dihot pamusarahan dati ti kamanda pelayanan pero na dihot kanu melayani ki. Kamano pa nga ihati no pa nga takoy kampay isuang na pelayanan. Nga mantad ko nunuh na po paburuan dati di kopyon tokot ay korohian da kinorohingan nga irih no hit pelayanan na mila dati paindalanon. Miloh ako piya moros-boros nga ako'y miloh dot ay ako karantay dok korikoton ko ngayon di Elda Enru. Ako'y milom miagal di siyo. Sakiro piad miloh ako maninso. Kailo maninso kayo. Nga ako'y miloh dot momonsewalay. Tiyad di. Kamano po magisusuway na po kaindalanan dati ti isuang dat pelayanan. Nga sarohon na dati dat ino po'y kampayan dati isuang na pelayanan nga popokito noray tanda hitid iri na ipapatudukot ino po'y katumbayaan dati nga mongua. Timpu da bayno ay lan dati dat agayo hot cabaran iti kamoyon dat ay pelayanan. Kapagulo mamanaw tokod miyang pay tinan kopyo. Ikamulakan dati mumbaladi dat mampaid isuang dat pelayanan. O gumu na may sikul datang mo sitar. Harani sumuang da LE. Sumuang git project-project pelayanan. Miagal ko global mission potoy ko sukarilawan iti kamulakan dati pengkuro. o gumuot cabaran da timpo bayno ki. Agayo. Sayra na po dat aray tanditit tumagwang sumuboh takod isuang pelayanan nga mamusaraw takay mati iti kamulakan moy kaamo. Kay miagal ko moy sikul. Moy ako sikul theology. Sayra na po kaguli nga nunuman no katutukan kuti ka. Tatap no katutukan na po dati may sikul theology kaubasanon dodot ay may suangga mo sitar. Piatus na po nga iri no bagya katutukan ni mo. Iri no. Nga sayra dot ay mumbalon do gumumu iti kasikulo mo sitar.
haronon do hit ay alay do olohow no kapanulis ken surat nga alay do olohow, paingkura di kapurimanan no, kandad ka pa kaamo, paingkura pa nga andadon no po, andadon no po daw kayo, iri no hit ay cabaran-cabaran do hirid tumaguang nga palayanan. Manto kono sakadunga a pimpinan misyon, mayd-i na pahit permohonan-permohonan da kayo nga awlud o kanudan da katilambus ay aparagat iswang dat palayanan sebagai sangulo na masitar. Nga laan dati dot okon ko iti napapalayanan nga okon ko mayanod tugas-tugas sebagai masitar tay ka ilot panginjil. Naratian dati nunuh na po ko ngayon dati hinggoh to ko na po nga hiri to ko na tumagwa nga iswang gat palayanan. Karja dati buru-buruan dati hiri to ko na papakitad iyati na pati nga sebagai pelayan da kinarahingan, pananud da kinarahingan. Cabaran himo ti galad topot kapiyo tempo na po di dando nga isa kago hit ay kabalingkahang dati, miyagal iti napakapon na palayanan nga dis nakasagit-sagit, gara-gara na dit pandemic. Puji Tuhan kagumuan na paditit daerah-daerah tempo dando painsuang na itid daerah Suk kadaw nga mumbalo did ay mamulang lang kago dot ay mangulod dot jantera palayanan. Ay oretan na po di jantera nga kasarawa kuno did campaign oretan na jantera palayanan kon ka jantera campaign. Jadi ilo no nga ilot ay kantakan-kantakan nga da tempo bay no. Iti program-program kamulakan nga mumbal lagi di kagud ay pumurugag paingkuro nunuhot man dati pendalano ka. Iswang dat ay palayanan dati tempo bay no kadaw iti hiti piag gereja nga ilo no nga ilot mumbal to kono di dot momogiyom. Porluh ta kadi momogiyom dot papatilambus iti palayanan. Maya da sakadung kapamanahan dati sandiri, kaboboyuhan dati da hinggo ta kono po iri no hit papakitad iyati na pati nga pananud da palayan da kinarahingan dit mumbalo mangua. Paingkan lagi kadawat sokongan dati maya iti ay sakadung dati kumatulon da suay. Toko kongoy nga mila tako manguhup da palayanan maya dot ay kausinan. Iri na dahi milod ay manakadung iti ay panginjil dati do hinggo na po kaburuan diolo. Iti kamulakan naraitan da iti tokoy kaan tati gumu o kahaharan do pamagunan nga sarohon na dati dot mangua isuang dot katumbayaan pananudan kumak kinarahingan iri na pa nga isa o buruan dit o sonong. Magano to kod kasiwatan dot manambayang ilot kamulakan dati, tanganak dati. Moyd iolo na pa nga kagamut do ogirot sayra do dadamot ti mamanaw miyampay kinarahingan kanud papaindala ng papaburu do palayanan di siyo diolo
kumakinarahingan. Papakitad paingkukuro nangku kapuasyon sebagai pananu da kinarahingan kumatulon da suai. Saro na datid ato kapiah kongoy kasuang sebagai da mositar. Taiko ato kapiah kongoy hilad pamagunan da suai. Hinggoh to kono po nga miloh to ko mangua. Haro tulun-tulun dit isuang dat isisa kayanan kumadati. Sungkad tukad dati. Jiran songko duo. Om sekira popoin samakon kapia dati om iti keluarga dati sendiri. Hilo na gidad okitoh kapia iati na potinga mangua kamu. Isuang ka keluarga babali om sanggulun kanad 70s. Sanggulun kanad SDA. Hirin na dad iya na pa nga kano papatudok kat paingkuri katumbayaan no mangua. Paingkuri pananudan kapuasian no kumakinarahingan. Ino pa'y taburus nga so sanggulun ka na gidid SDA. Okon na gid iya nga iya na giit ausan da hirid tumanod di kaubasanan dit. Tulun-tulun nga da hiri. Orwo liginaw ta kasumanod. Haro sanggulun at tambalot. Okon mo ti ka Adventist siya di. Kasiyohom ay doho no po kombolo tanom iti nagi SDA at okwat no mo ginum kan. Okwat no mo ginum kasyo. Matugyadi hit agyadi no basman tadi tanganakom ay kombal di nasukod di nga tokom iya ti kape pamati kamatugyadi di. Jadi iti no pakamundat mangua katumbayaan nga kada toko toko poin saduon. Ihati isuang ka keluarga pagyang pinayan jiran songko duo te kasungkad dukad. Hiti no popokito tokod paingkukuro na kuti katumbayaan dat mangua. Iso ikagaton dati iyohono po kapuri manam agat nagi motiot ay borosan na po dati manginjil. Agat nagi manginjil lit ahli keluarga katulon da suai. Agat. Tu katutun na dia. Iya di namatoy kaindalanan idi. Asanang nagid manginjil dit ay so pahuga ma. Ino pa'y agat kago nga Adventist nga nakalakod-lakod. Nakamuratag. Maboras ko pasal kitab, ala ka na gid pasal kitab. Maboras ko pasal nubuatan, ala ka na gid pasal nubuatan. Maboras ko pasal takanon aylan ngay irihit agat kapyo. Namyagalon do rogon mo. Rogon nununo pa nga aylani nga nagi mari tumanod. Iri no hit kagaton do iswangget pelayanan. Labi punod iswang keluarga. Halip yang megaldi nga kada to kono tingkod dot popokitod iati no pa nga mangua iswang da katumbayaan. Ilo no pot sumapot kinorohingan nilo om pimanan nagidelad aratu toko. Pimanan nagi intan kum hinggo na gosisyo ka. Iyo di no mo tiot kapurimanan diolo yaulo nga may to kono iati sebagai molahingay pemimpin-pemimpin iswang da gereja may to kono sambayang iti tanganak dati iti kaumulakan dati moy do iolo no po nga pati lambuset sumuni kagamot mangusak o mangua ikatumbayaan diolo.
Puji Tuhan tu iati ni no nga pili det popokitoh det paingkura da kaboboyhon da sangulo ni mangua isuang nga katumayaan. Ato kano poin sa duon karuhang dati tanganak dati iolo ni kapagulod apatut tapakitanon dati inapohit kaposian rohani dati nga mangua nakagamot nakagirot. Nuno na poit awayaan dati nogi arubaan koinsok patay kapaingkuro nga ino pa'y katumbayaan dati kumakin rohingan ogirot kasari. Kada dati may pakitono kada toko kolomok katumbayaan sayrad karuba det nunununuhot ay kantakan moy ino pohit tanganak dati karuhang kamulakan nga kakitoh yelo iyoti nadagyahi apatut sebagai isoot pamitanan paingkurup ya kantakan nga ogirot kasarid isuang nakatumbayaan. Ano misi sa isuang natsambayan? Kinorohingan isong kadyang sorga kung sikaw do kaswabo na bayno. Insan pakagud no kapangimbulayahay do paingkuro nang kuot kakitanan di sangulo no pananud no dot paintopot isuang kapananudan kumadia naratian dahay dot kagamut kapangua. Sumambayang hay montokot ay kamulakan dahay timpo dabay no. May haro dahot kapurimanan di lepoti at ogirot isuang nakatumbayaan. Sakirad iyahay no hi milamanha kapanantudukan kumadiolo nga anuay no nagyahay kuwasa gisambot miloy hayd silihon na pamitanan isuang nakatumbayaan. Tumbayan had o gumuot ay panumpalid dorogon moy pamolakud nagi mangimbayat nga sayra na pod sumondi hay kumadia parikoton dahay kaposyon nagi kapurimanan kaindalanan dot kaposyon dahay nga irinohi kanud o pagirot nagi papaisiso dat dahay kumadia Tuhan. Sikaw mantado sa kadungno sakira gunoon we haydat isuang pelayanan iti nga anuan we kuasa gisambot kanu he papandalandat tugas-tugas di pinatumbayo no. Iti nasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot pinapagyampayan dati di kaswabo na bay no. Osanong persiapan sabat kumadati din sanan. Ay so no po konto bo nom kapag iruba to kod hilod peringkat 5. Peringkat 5 ka ngaran negara jadi hilod di. Hilod peringkat 5. Sandakan. Bahin ako po osanong magindalan dot ay tadaw do bayno osanong tadaw sabatit bontol dot ana alad mantadot dondo. Inako po.